tai au, whatalo patu swafo Iesu Keriso, no tato li, no tato kaola, na yo tato ainga, matua, o tamau mo whaiona tato whaisamina le ni tai au, ia le ngata fuidea, so se tasi lava o mo whaiona mafuta mai, ni tai au. Good morning to all of our Sunday school kids. Thank you to our children for being here. Such a precious time that they can continue to learn the scriptures as well. So praise the Lord. Le au teita ine tatou le talo ia ona tatou whaangulongo le upo le atua le ni tai au tatou talo. Vi ia oelo matua tua awa e te tau mono mea ia te oe lo lava vi inga. O lo wanganga pa ia, o lo avea mawhiso soani ia te imatou i le aso ma le aso ina matou savalinga awa matou te iloa matou te le mawhaia na o i matou. Ai whaafitai o no lo whaatasi ia te imatou i le aso ma le aso matou wa aia foi sulo le tino, le malosi, le whaamalolonga i le matou ainga i ka le sia i so se tasi mai le au ito matua se yo o lava i se au ito la ititi ala matou mawhitanga Autai foi o no lau whaamaniana i so se tasi o maua le avanoa i whaalongolongo ai i le upu a le atua e le o le upu a le tangata a o laua fionga pa ia ina ia mātou wola ai ta mātou ina tuaile ne taimi whaamanuia ia au auna i le nei aso lo mātou atua a o latou whaalongolongo ia vea pele upu e ai a ina i o latou loto a walo latou wola soifua mo oe ma le whaatalitali atu i le toea fio mai o Iesu Keriso lo mātou whaola e ala tuaile mātou talo i le ni tai au and we all say Amen. And amen. Vi ia le tua le ni tai au o lo tatou o ina le tusi Eperu. So we are looking at the book of Hebrews. And we are right at the beginning. Amen. O lo tatou mataina le nei tusi le nei tau sangafou le nei aso muli muli o le nei ulua i masina. Ai o loa vea pele fionga pa ia le atua mawhaamanu ianga ia te oe, lo finangalo, ia malo nei loto. I le amatanga o le nei tusi, i le mata upu mua, ia ma le whai upu mua e o i le whai upu e tolu, le na whai wina i le tatou mata upu le vai aso na te anei. O lo tatou mata matilo i le silisili ese o Iesu Keriso. O le mafua anga o le tusi, a wao tusia le tusi talala na tusi, i tangata Eperu. Manatua tangata Eperu, o ai i latou, o tangata o le nunga le atua, o tangata Israelu. Ai o le vaitaimi le tusi, ai le tusi, o le whainga taia i le loto o le tangata Israelu, o na tali tonu, le tangata e ngoa ia Iesu, o ia o le alo o le atua. Tali tonu foi lafa pe na foi ona po nei a. Ele suia le manatu le na a. So o tele i o tangata e whainga taia i o lato manatu i la lato loto le Iesu o le tuspa ia o ia o le alo o le atua soifua. So, e manea foi la le tato wa uina ina ia i loe tato le mea tonu o le finangalo o le atua e winga i le silisili ese o Iesu. So we've been learning this book of Hebrews. We know that the Hebrews is another name for the Jewish people. So the author of this book, he's writing specifically to a specific audience. The audience being Jews. The audience being the Hebrews, or the people of God. Ele vai asuna te nei. Na fai winga le tatou maa o winga le tusilea i fai pue tolu. Le fai pue lua man fai pue tolu. I vaenga e ono e silisili a Iesu. Vaenga mua o le tofi a Iesu Keriso. Le fai mei e fai pue lua o le ua tofia e ia e fai mea umalava mona tofi. Malamalama umatatou i le winga o le upu tofi. Lua ua o ia foi e silisili Iesu i mea uma. A wana ia faia mea uma. Praise the Lord. Tolu. Tato mawel fai pue tolu o ia o le pupula o lona mamalu ma ua matu wa tusa lava maia. Fape feona whaamaunia i le loto o le tangata whaanongolongo ma le tangata whaitau o le Iesu o le tuspa ia o le Iesu o le alo o le atua
e whaapea na whaamamia ina ua liu tino tangata le loko, ma ua vaaia e tangata, le tangata lea i ngoia Iesu o ia o le atua. So, e winga matua tusa lava ia ma le atua. Wha, nate whaatu mawina mea uma. E le ngata o Iesu na whaia mea uma, ai o loo mawina mea uma e lona a au. Praise the Lord a. Ma na ia le tatou hawa wina o le vaenga le na le vaiaso na te anei. E le ngata na ia whaia le lalolangi, le langi, le vateatea, ma mea malava o loo iai i le lalolangi. Ai o loo whaatu mawina e ia mea uma. 5. O tātou i loa foi, o Iesu ke riso leo le tuspa ia po le silisili ese o Iesu a wana ia saunia le taulanga maea. Praise the Lord a. Le taulanga maea la lea whaolaina au, whaolaina oe, tongi o laina tātou wanga sala, ma ua toe maua le fisa o ta inga a tātou ma lea tua pa ia. Ma le maenga muli muli, o tātou i loa e silisili ese Iesu, whamaile whai unga o le whai koe tolu, ona nofo ai lea o ia i le tū taumatau o le silisili ese o i lunga. Whapewhea ona tātou i loa le silisili ese o Iesu. Silisili ese o ia wā ua nofo o ia i le tū taumatau o le silisili ese i le lani. O whaamamaluina le Iesu lea. So we looked at 6 parts of the fact that Jesus is superior. There's that English word, So he is superior, or he is super above everyone and everything. So 6 parts that we looked at in verse 2 and 3 last week. Number 1 is that he is the heir. Verse 2 says, spoken to us by God has spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things. What's the meaning of the word heir? The English word is to inherit. So Jesus Christ is superior in all things because his inheritance is literally the whole earth. The whole world that you see, that I see, Jesus inherits that. God has given that to his heir. And what do we know from the book of Romans? We now are co-heirs together with Christ. So praise the Lord. Second, Jesus is the creator. That's why he is above all things, because he created all things. Amen. 3, Jesus in verse 3 says that he being the brightness of his or God's glory and the express image of his person or God's person. When they saw Jesus, when the apostles and the disciples saw the manifestation of Jesus' incarnation, him in the flesh, that was the express image of the true eternal God. That's an amazing reality right there. That's why Jesus is superior to all things and to everyone. 4, that he upholds all things. Not only Jesus created everything, he upholds it in the palm of his hand. So we realize we're not just a planet that's floating in space or part of a solar system. No, all of those things operate in order because there is a Jesus who is holding it in his hand. Amen? He upholds all things. 5, he is the perfect sacrifice. We see there in verse 3, not only upholding all things by the word of his power, but also when he had made by himself purged our sins. Last week we spoke about the fact that he is the perfect sacrifice, and that's why he's superior to all. Praise the Lord. Then not only he was the priest, he was the sacrifice. And finally last week we looked at the other reason why Jesus is greater or superior than everything and anything is because in his exaltation status, where is he right now? He is at the right hand of the majesty on high. Last part of verse 3, it says, and then he sat down at the right hand of the majesty on high. So, the supremacy of Jesus over all and over everyone. Amen? Taanga le nei, la tatou tilo le mata upu ta ua whaapea. Ele ngata e silisili Iesu I mea uma, ai silisili Iesu I angelu.
Okay, so today, not only is Jesus greater than everything and everyone, but Jesus is actually greater than angels. So that's today's sermon number 1, and next week will be part 2 of today. So, ole atato tilo lai fai koe wha, se yo ole fai koe se fulu ma le wha. So, tato fai tau mai atoa, le fai unga ole mata upu mua, wha amole mole. A maolo tusi Samoa, ma nei a tato fai tau, wha atasi mai ai fai koe wha, se yo ole fai koe se fulu ma le wha, fai tau. Ua whapea ona silisili ese o ia I amen. Pei ona sili ona suafa ua maua I o lātou. A wā o ana whea ea na whetala ia tuwai o ia I se tasi o le au angelu. O loro atali I oe. O o whānaua oe I le asonei. I le maia. E whai a mona tama. E whai po I o ia o atali. O whapea mai po I o ia I o mai o nana o tua I ia mai. Mai ia ifo angelu uma lava na le tua ia te ia. O angelu fo I o whetala I mai ai o ia. O whaia e ia na angelu o taki. Mana a ona o le afiu mu. A ua whapea mai le aro. O loro na foa li I le tua ia. Whaavau lava lea. O le to'oto'o o lo malo. O le to'oto'o o le ami o tonu lea. O e fia I le ami o tonu. A ua e ino I le ami o le ama. O le mea lea. O whaamina I oe e le atua. O lo lava atua I le suau o le oloni. E sili I e to te whaatasi. I le mea. Leli I e. Lei whaavaina le larolani I a amtama. O langi fōi o ngā mena I a au au. Whaamatia I a mea. A oe, e tuma wa mea. E pala I a mea o malama pei se ofu. Pei se I e pulu e te taatai. E liua fōi ia. A oe, e te le liu lava. E le ai fōi se unga I o kutosama. Wana vea e whetala ia tuai o ia I se tasi o le au ane. Nāno fo ia oe I no I tū tau tau. Se ia o whaia e o whai oe o ato whiri. Mea e tuai o ai. E le o ana o auna e ato kumoto. O auna e auna o ato. O ele a maua leola. I'm going to read verse 4 to 6 this morning. Having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. For to which of the angels did he ever say, "You are my son, today I have begotten you"? And again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son." But when he again brings the firstborn into the world, he says, "Let all the angels of God worship him." O lo au mai e le tusipa ia le au awina o le mata upu I angelu. E winga I angelu. I le tusipa ia atoa e lua se lau fitu se fulu ma le tolu. Ona au mai e le tusipa ia le upu angelu. I le tusinga a le tusipa ia. Le whenga tuai e se lau ma le valu le taini e whaonga ai le upu le angelu. I tonu o le whenenga tuai. I le whenenga fōu e se lau ono suma le 5 taimi e tātou te waai ai le upu lea angelu. I tonu o le whenenga fōu. O le winga fōu e le upu lea angelu. I lona ngangana e leni ma lona ngangana e Eperu. O le awewhi au. So a tātou mata I le upu lea po o le winga o le awewhi au po le angelu I totono o le tusipa ia. E tātou te ilo ai, e awa awina e le tusipa ia le mata upu e whaatatau I angelu. I le Eperu mua whai pa suma wha, o lo tā uai, o angelu, o anganga. Whamai e le o anganga e au auna ea I lātou uma, ua awina e au auna ona o I lātou o e a maua leola. Le mtaupu I whaipu e fitu whamai o angelu o au auna.
Salamo selama le tolu fai po luas fumatasi famai whamanua tuia ya yoga o tau ana au umalava o tau o ana au auna o e whaia lona fina ngalo. O le mata upu e tau I angelu e au mai e tutongo le tuspa ia o le mata upu e whaamaoni I le ao awina o mea le nei o le angelu lea la o le atato va ai e a ia nofo le leima whaalongolongo o le mata upu tau angelu o le mata upu e tutongo le tuspa ia ne te uwha apea tato mata upu e leo angelu po se mea le tuspa ia bele ai ai o te tau tino atu le tai au le nei o le mata upu e tau I angelu o le mata upu o lo I tutonu o le tusipa ia I le whai tau au whai ni te ufesili tatou po tamaiti le aonga sa e toa fia angelu o angelu whamaile Eperu se fulu ma le lua whai poe lua se fulu ma le lua o le tau au whai o angelu e mano a tau lole upu mano lona winga wa uma le tele o angelu a ua matua tele fa tele I le matua tele e tau e le mawhai o na mawhai tau lia le au whai o angelu o loo iai I luma o le nofo alii. Ina uanga sala satani ma ua tulia mai le langi whamai le tala le tuspa ia na au mai e satani ma o mai ma le vaenga e tolu o le au angelu. O le vaenga e tolu la I o au angelu lea wata ua nei o anganga leanga po te mun. So, a whaita wina ngai tātou le Efeso e ono, alona whai pue se fulu, anga e whai pue suma le lua, lea wa tātou I loa o le taua e wha le anganga. Le wha mai paulo I le e ka le sia, tātou te le tau matangata, a oa, a le sili, whai pule, a lii, o le pōliuli o le neila no langi, ma nganga leanga, I mea o le langi. Rono winga, o le vaenga e tolu o angelu, na pa uma le langi ina uanga sala satani lea wa bea nei manganga leanga te moni ali o le pouliuli o angelu le na ua le to iai I le langi aua iai le vaenga satani so o le mata upu e whaatatau I angelu o le mata upu e au awina mai te tonu o le tusipa ia. When we look at the doctrine of angels is not some fantasy. When we look at it from a biblical context, the word angel is mentioned 273 times in the whole Bible, 108 times in the Old Testament and 165 times in the New Testament. The definition of the word angel in both Greek and Hebrew means a messenger, right? So now we understand that the doctrine of angels is taught in the Bible. In Hebrews chapter 1 verse 14 that we read this morning, it mentions that angels are ministering spirits. So they're not physical forms, they are ministering spirits. In verse 7 it says that they are ministers. The other word meaning of the word ministers is those who serve. In Psalms 103 verse 21, that psalmist there, the verse says, "Bless the Lord, all you hosts, who ministers of his, who do his pleasure." The angels of the Lord, or the angels that are in heaven, they minister according to the will of the Lord. So just some highlights in regards to the fact that we teach angels from a biblical point of view. Another question might be, how many angels are there, Fred? That's a good Sunday school question. And in Hebrews 12 verse 22, it says that there are innumerable. That English word goes to describe that we cannot begin to count how many. In Revelation it says thousands upon thousands. In the book of Daniel it says 10,000 upon 10,000. So if you multiply 10,000 times 10,000, you get 100 million trillion, right? That's how many angels there are in the presence of the Lord. But when Satan committed the ultimate sin of wanting to be like God, God kicked him out of heaven and a third of the angels along with him. Those angels are called fallen angels. Another name for fallen angels, they are demons.
So when we read in the Bible with regards to demons, in the book of Ephesians, remember the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 12, we realize that as Christians, we are in a battle. We are in warfare. And verse 12 says that we are in warfare not against flesh and blood. We don't fight against each other. We don't fight against people, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places, otherwise known as demons. So when we look at the subject of angels from a biblical point of view, because we're going to learn about angels over the next few verses, it's a Bible topic, right? So, tato tala noa ina lale mata upu e whaatatawi a ngelu, uso mato whawhine ia ilo, o le mata upu a ngelu, e mai le tusipa ia. Amen. Amen. So, e tolu lani vaenga o te fia tala noa i le tai au le nei, au whai upu ia na tato whai tawina, whai upu e wha ngai se fulu ma le wha, e lima vaenga tato te va ai ai, le silisili e se o Iesu i a ngelu. Praise the Lord. Amen. Okay, paina mua, o loo iai I le whai upu e wha. Wha mai le amatanga o le whai upu, ua wha apea o na silisili ese o ia, pe silisili ese Iesu I a ngelu. Ua tatu iloa nei la o le tusi lea Eperu, o le manatu mua te fia tala noai, o le silisili ese o Iesu I a ngelu. Ona, o le tusi lea o lo tusia nei, po lo tatu whaitawina, o le tusia Eperu, o lo tusia I tangata Eperu, tangata Iutaia, tangata le nua le tua Israeli. Ai o le mafua anga na lai o na tusia e le tusitala, le silisili ese o Iesu e whaatatau I agelu. Ona, o se tasi nei o talitonunga ma losi a le tangata Eperu, e talitongu le tangata Eperu, I le silisili ese o agelu. So, sa ma losi le talitonunga a tangata Eperu I ngaluenga a agelu. So, I le vaitaimi lea o lo tusia e le tusi, o tato I loa o lo tusia I tangata Eperu, ai na mafua o na tusi e le tusi tala, le silisili ese o Iesu I angelu, a wā o le tangata Eperu, na sili no na talitonu, ma I ngaluenga a angelu. Whapewhea na tato I loa, whamai, sa maua lunga I le manatu o le tangata Iutaia, le ngaluenga po o le manatu I angelu, a wā o le lato talitonunga, o le whengainga a toa lava a le atua na tuina mai I tangata Eperu, na ui mai I angelu. Se isua le tato tusi I le kolose, kolose a lona mata upu e lua. Whai upu e sifunu mali valu. A mawana tusi, o lo tato tala noa I le silisili ese o Iesu I angelu. Ona o le manatu lea, whai mai tangata Iutaia o angelu, e sili la lato ngaluenga ia te I lato. Ona o angelu na awina mai ai e le atua, le whengainga tuai, ma lato sauninga, ma lato hola, ma lato le amio o lato tangata a. Ai whai tau la whai pasuma balu, whai mai le whai pasuma balu, a maua ia, awa ne I wha ole se tasi ia te o tō, I le taui I lona fia wha lalo, ma le I fo atu I angelu, o loo sue I mea ua ia leva aia, o loo wha fefete fuaina lona lama ma wha le tino. Okay, whengata o na whaitau le upuna Paulo a. Ai o le manatu a Paulo lai o loo iai ina, whamai upo Paulo, awa nei wha ole se tasi ia te o tau. Rono winga o lo tala no Paulo I le tama whai o le tangata e tau wha asese. O le alimta upu le tau wha asese I le tangata wha atua whamai. Awa nei wha ole se tasi ia te o tau I le taui I lona fia wha alalo. Mumua. Lua, male ifo atu I a ngenu. O le maanosi o le talitonunga lea I le vaitau lea. O le tapuai I a ngenu. Sa iai foi malesi talitonunga I le vaitaimi lea o tangata
po le ulua I ekalesia, I le mana nao tangata I le whaapea, o Iesu, wana o ia o se angenu. O le mata upu tau whaase se leo lo tau mawhai, ia Paulo, le tusitala Eperu, ina ia whaai loa I tangata whaitau, le ai e silisili Iesu I angenu. So, o le tai au lane nei, o lo tātou tala noa ina, e silisili Iesu I angenu, ona o le mafua anga, wha mai tangata Eperu, e sili lo mātou mātatau I angenu, e sili lo mātou wāmana I aina o ngā luenga a angenu. Pena whai la o nā so nei a. Tele tali tonunga ese, o loo whaapea o na whai mai, pē tau whaasese, wha mai ua na o Iesu o se tangata. O isi tali tonunga wha mai, ua na o Iesu o se angenu. Ai o te tau tino atu ia te oi le upo le atua I le tai au le nei, o Iesu e silisili I angenu. Wha mai le si mau e wha mau tu wai, le manatu lea, I le launga Setefano. Ngā luenga anona mta au koe fitu. Se isu e tatou tusi wha mole. Wha mai le ngā luenga anona mta au koe fitu, wha I koe 5 skulma le tasi, ma le 5 skulma lua, ngā I le 5 skulma le tolu. Le launga lea Setefano tatou te wa ai foi, o le wha maoni o le mau lea a. Le wha maoni o le mau lea e whatatau, I le manatu o tangata I le silisili o ngā luenga a angenu. A maono tusi tatou whaitau o outou ia e ua mahaa ua. Ma ua le peritomeina o loto matalina. Ua outou te te atu pēr lawa I le ana paia. Pei o outou tamā ua whapea foi outou. O ai se le au perofeta e le isau wā I ai o outou tamā. Ua whasi o tia foi e I lātou e na wai tā lai I le fio mai le ani o tonu. O ia o outou whaalatahina ma whasi o tia nei. O outou e ua maua le tula fono I sau lima ani. A ua le tāwhia. Le whai upula le whaamami ele maulea na amana ia tele e le tangata Eperu le awina mai e angenu o le lato tula fono a. Le wha me whai koe lusuma tolu. Le launga Setefano na ia launga tuai tangata o le nua le tua a. E wha mai o outou e ua maua le tula fono I sau ninga a angenu a ua le tau fia. O le whailonga le whailonga I a te itatou, le toa tele o tangata iuta ia, o e o lo manatu, e manatu I le mata upua angelu, e silisili angelu I mea umalava. A le tai aule nei, o lo o whaapea o na au mai e le tuspa ia, le tusitala Eperu, le ai e silisili Iesu I mea umalava. In verse 4 we read that having become so much better than the angels. When we look at that line, the author of the Hebrew letter or the Hebrew epistle is addressing the issue about angels. Why is he addressing the issue about angels? The reason why is because in the in the time that this particular epistle was written, the Jews believed in angels. They had a very strong belief in angels. One of the beliefs that they believed was the fact that their whole of the old covenant was given to them by God through angels. And we read that in Colossians chapter 2 verse 18. It says, let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels. In Acts 7, there was a great man by the name of Stephen, and he was stoned to death because of the gospel. But he preached against such falsehood, because he says in verse 53, actually 51 to 53, you stiff-necked and uncircumcised in hearts and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you now have become the betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels.
and have not kept it. Stephen was addressing the hypocrisy. The hypocrisy in the fact that they killed Jesus, yet they believed that their Old Testament, yet they believed that their law was given to them by angels. So the Jews at the time of this letter, they held the angels in such a high importance. They raised the angels in such a high status. So the Hebrew author is addressing that, and he's saying Jesus is superior to all things and everyone. But today he's addressing and pinpointing this fact that Jesus is superior to angels. And he addresses it in 5 ways. Okay? Are you ready? Yeah. The first way that he addresses it, and this is the one that we're going to start with. So there's 5 of these that he gives us in these verses from 4 to 14. E lima awala e whaamatala e le tusitala le silisili ese o Iesu I angeli. So lela o tato ilo le taiaole nei le mafuaanga na tusi ai le mafuaanga le a aisea o le manatu lava tangata Eperu. E matauti anga venga angelu. O angelu na umai ai le tula fono. Lona winga o Iesu o se tasi o angelu. Ai o I mua faipu mua o le tolu lea lau whamatala le tusitala le ai. E ese lava le silisili ese o Iesu. And one of the points we spoke about last week was because his perfect sacrifice. Then there was the 6. Al tai aulane nei, o lota mawhai le tusitala e wha manino I le tangata Eperu, mata tau fo ia. So tele I tangata le vai taimi le nei, e sili atu la lato manatu ia nganga, ia po angelu. Sili ale angelu. O Iesu wa na o se angelu. O te tau tino atu le tai ale nei, e le o Iesu o se angelu. E sili atu Iesu I angelu. 5 vaenga tātou te vaaiai. Le vaenga mua, whamai le whaunga o le whai upu e wha. Whapea o na silisili ese o ia I angelu. Pei o na sili o nona suwafa ua maua I o lātou. Le vaenga mua tātou te iloa I e silisili Iesu I angelu. Awa e sili lona suwafa. E silisili lona suwafa ua maua I lo angelu. E whai pule e whai uma whai pue whama, whai pue 5. Whamai le whai tauina, pei o na sili o lona suwafa ua maua I o lātou. Awa, o ana whea e ana whetala ia tuwai o ia I se tasi o le au angelu o lo'u atali oe, ua ouwha naua oe I le aso nei. I le malea, e whai iau mona tama, e whai foi o ia, mo'u atalii. O le vaenga mua tātou te iloa I silisili Iesu I angelu. E silisili o ia ona o lona suafa. A tātou va aile whai pue 5. Whai pue 5 tātou te va ai. E lua mau na siitia mai le tusitala Eperu, mai le whenga tuwai. O le mau mua nae o lo whapea mai ai. O lo watali oe, o whanaua oe le aso nei, o maua mai le salamo a lona mta koe lua, whai koe fitu. Leisi mau mai le whenga tuwai, wha mai e whai a o mona tama, e whai foi o ia mo watali. Le mau le na e maua mai le lua le Samuelu, a lona mta koe fitu, whai koe sfulu man wha. O Iesu, a o lei liu tino tangata Iesu a o le ia fio mai o ia I le lalolangi, a o le I whanau mai o ia ma liu tino tangata, ma avea o ia matangata, sa iai o ia mai le vavau. Le tau mai tātou le mpaenga na o Iesu, a o le ia fio mai o ia pe liu tino tangata, o Iesu e mai le vavau. Praise the Lord. Jesus, before his incarnation, before he became flesh, before he became Jesus, the Son of God, Jesus was from the beginning. Jesus was from eternity. Ai
Ai ole mea o te fia whaamanino I le tai au le nei, ina I e loa le le tātou o Iesu Keriso I lona I tua e mai le vavau o ia ole peresona lona lua o le atua tolutasi paia. So I just need to break this down a little bit and go slowly. So o Iesu Keriso I lona I tua e mai le vavau o ia o le peresona lona lua o le ainga atua. Malama tātou. Whamaunia le maulea I le Ioane a lona mataupu mua. Whamai le Ioane a lona mataupu mua o ia o le loko. So I lona I tua, nei loa Iesu Keriso I lona I tua pe mai le vavau o ia o le loko. O ia o le larawinga o le loko o le upu. O le upu a le atua. So a tatu manatu ia, I lona I tua o ia o le loko, o ia o le upu. Whamai sai le amatanga le loko, sai le atua le loko, o le atua fo'i le loko. O leisi vainga tatu te ilo ai, sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua fo'i le upu. So, tauwhi mai la le manatu le na, awa, ina ua liu tino tangata la le loko. Ina ua liu tino tangata Iesu Keriso ma whanau mai I le tino le nei ona a vea I lea o ia o le alo o le atua. Matau mai Whamai le whaipa sumat wha o le Ioane nā mua whamai ua liu tino tangata le loko sa mau foi o ia mai tātou na matou mata I lona mamalu o le mamalu lava lea o le alo e to atasi o le tama ua tumu o ia I le alofa tunoa ma le wha maoni. A tātou mana tunatu ia I le peresona lona lua o le ainga atua mai le vavau o ia o le loko. Sa I le amatanga le loko, sa I le atua le loko, o le atua fo'i le loko. A ina ua liu tino tangata le loko. Whamai le whaipa skuma le wha, whamai o le alo to a tasi lea o le tama. O le ale me silisili ei, Iesu Keriso I angelu, e silisili I lona suafa. Awa e le aima se tasi o angelu, na whai ei le atua, pe wheta lai ei le atua. O lo watari oi. E le aima se tasi o angelu na wheta lai ei le atua, o le aso le nei, o au e a vea mautama. O nao ai, o nao le peresona lona lua, o nao le loko, o le loko, sa mai le vavau. A ina ua liu tino tangata, o na whaapea mai leo le tuspa ia, o le alo e to atasi o le tama. Praise the Lord. Amen. There's a reality that I just want us to go through in this next part of our sermon. And I just want us to go through slowly because sometimes it can get a little confusing, right? But the first point in which Jesus is greater than angels is the fact that he was given a name. So the first part, we're going to look at 5 parts that Jesus is greater than the angels. The first part is that he is greater in his title. Verse 4 says, having become so much better than angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. Okay, in John 1, chapter 1. Let us look over at John 1, please, if you have your Bible. In John 1, chapter 1, verse 1, and many of us have memorized this verse. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All of us have memorized that verse, and all of us also now understand that the Word is Jesus. But I just wanted us to pause there for a second, because Jesus, in his eternal God, in his eternal Godhead, is from the beginning. He is from before the creation of the world. He is from before the creation of time.
He was there when God created the heavens and the earth. But he was not known as Jesus, right? John 1 says that he was known as the what? The Word. But Jesus was always there. He was the eternal second person of the triune God. We believe as Christians in the eternal triune God. What's the eternal triune God? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But the second person of the Trinity was known from the beginning of time as the Word. Because John 1 says, in the beginning was the Word, the Logos. The Word was with God. The Logos was with God. The Word was God. Logos was God. So we know from the Bible that from the beginning of time, the second person of the Trinity has always been. He's part of the eternal Godhead. But look at what happens in verse 14. When we look at John 1 verse 14, it says this, and the Word became flesh. What does that mean? Jesus became incarnate. He was manifested into a human being. He was born of a virgin. So when the Word became flesh, verse 14 says, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father. The word begotten means he is the Son of the Father. In his deity, he was the Word of God. In his humanity, he is the Son of God. Praise God. There was no angel that God ever said, you are my son. There was no angel where God says, I am your Father. Only the second person of the Trinity. So in his deity, that's how we can affirm, brothers and sisters, that there are many belief systems out there that says, Jesus isn't God. But let me tell you today, here is another confirmation that in his deity, he is the Word of God. He has always been the second person of the Trinity. Praise the Lord. As the Word, he was always the second person of the Trinity. But when he was born, the Word says that he became the Son of God. Praise the Lord. He became Jesus. And that's why he is superior to the angels. Because none of the angels has God declared or said, you are my son. But look at what the second person of the Trinity did. I le ata o le Iesu Keriso a. Ilona itu atua. Ilona itu o ia mai le vavau. Fa mai le Filipi alona mta koelua. Fa mai le tusina Filipi alona mta koelua le tato faita una. Fa upu e onu. O ia sa winga fa atasi ma le atua. Ele imanatu ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le atua. A ua faa maulalo e ia yate ia. Ua winga o ia fa atasi ma le polona. Ina ua whaia o ia fa pei o se tangata. Le tangata le peresona lona lua o le atua. Fa mai ele manatu o ia e tusa o ia ma le atua. A o ia o le atua a. A fa mai le peresona lona lua o le tua le tua ainga atua o le ainga atua a. Mana tua. Le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga ka ia. A fa mai Iesu Keriso. Fa mai ele manatu o ia e tusa ma le atua. A fa mai na faa maulalo a. Fa mai ele manatu o ia o se mea whaoa ina ia tusa lava o ia ma le atua. A ua faa maulalo e ia te ia. Ua winga o ia whaatasi ma le polonga. Ina ua whaia o ia whaapei o se tangata. Uso matua whaafine. Le tai haole nei. E silisili o ia. Ona o le suafa ua ia te ia. O le ale suafa. O le suafa. O ia o le alo. Praise the Lord. O le suafa. O ia o le atalii.
Le peresona lona lua o le atua, wa avea nei, wa liu tino tangata, ma wa avea o ia, o le alo o le atua. Ai whamei na wha maulalo o ia a. Ele manatu o ia o le atua, ai na wha maulalo o ia, ina ua avea o ia, e wha apei o se tangata. When we look at Jesus, the fact that he was the second person of the Trinity, and his deity, he was the Word. And it was by the Word the whole worlds were created, right? But in his humanity, we now know that when he became flesh, when he was born, he was the Son of God. But in Philippians chapter 2, I just wanted to read this because it's such a revelation of the heart of the Son of God. Because in chapter 2 of Philippians, verse 6, it says, Jesus, who being in the form of God, we now know he is from the eternity, right? We now know he is eternal God. He himself is eternal God. But this is what it says about the second person of the Trinity. It says, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal to God. But in verse 7 it says, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. The second person of the Trinity became human as a sign of humility between him and the first person of the Holy Trinity. Such a heart of humility, amen? Praise the Lord. Amen. So, and then what was given to him? How do we know that he is greater than the angels? He was given a greater title. What was the title? He is now known in his humanity as the Son of God. And even now in his resurrected body, he now sits at the right hand of the Majesty as who? As the Son of God. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord that even in his humanity reference, the Son of God, even that has been elevated in his heaven status. He is still the second person of the Trinity, but now he is the Son of God because he fulfilled the will of God. That's why he's greater than the angels. Amen? Because none of the angels, the innumerable angels, the 10,000 upon 10,000s, none of those angels have ever been called by God, you are my son. Only Jesus. Praise the Lord. Maenga muli o te fiatala noa I lale tai ale nei, o le lua fo I lea o vaenga tātou te mata iai, e maua le whai upoe ono. Fa mai le whai tauina le whai upoe ono le tātou tusi whai tau. O whapea mai foi o ia I lona toe au mai o lana ulu matua I le lalolani. Ma ia ifo agelu umalawa ale atua ia te ia. Whai upoe ono e maua ele manatu e lua. Manatua e lima vaenga e silisili a Iesu I agelu. Momua e silisili o ia ona o le suafa a. E silisili o ia I le suafa ua tuina atu ia te ia. Leala o tato I loa nei o lona suafa o ia o le alu o le atua. Lua e silisili o ia I lona vi inga. Praise the Lord. E silisili o ia I lona vi inga. Tato te maua fo I lai I whaipoe ono. Na si mai foi le tusitala Eperu, se mau mai le salamo. O le salamo le na si mai ele mau le ale tusitala, e mai le salamo e ivas fulman fitu, au lona fai poe fitu. Le ala fa mai o ia I le fai upoe onu, fa mai ma ia ifo a ngelu umalava a le atua ia te ia. O tato I loa nei, o angelu, o au auna. O angelu a le langi, o au auna a le atua o le langi. Amen. Umai tātou a. Amen. Ua na o le atua fo I la o le langi, e au auna iai angelu. So, amen. E fo I tātou le vaenga le nā a. Ai o I fo I tātou te maua mai I le whaitau lea, e whaamaunia I le tangata Eperu. Oh, o le Iesu lea o lo tusi I le tusi lea, o le Iesu e mai le vavau, o lo o iai le suafa e silisili suafa uma, ai, e tapuai maifo iai, angelu. Le Iesu le an ya le yutaia lea o lo whaitauina le tusi mawhapea. Oh,
E sili alo manatu I angelu. E sili alo whaatawa ina o angelu mga luenga angelu. Lea ua whaita wifo le tangata I le tusi whai mai, ua whaapea mai foi o ia I lona toi au mai o lana ulu matua I le lalolangi, ma ia ifo angelu umalava a le atua ia te ia. O le vaenga lona lua tātou te iloa ai, e silisili Iesu I angelu, a wā e silisili ese o ia I lona vi inga. Le whaitau wino le whai upu tātou te mawai, le whaitau nā whamai, ua whaapea mai foi o ia I lona toe au mai o lana ulu matua. O le upu nā olo iai whamai, I lona toe au mai o lona ulu matua I le lalolani. So, se tato whamatala te isi lava le whaitau lea. O le winga o le upu lea ua whaapea mai foi o ia, I lona toe au mai o lana ulu matua. O le whaamatalaina o le toe au mai lea, o le tusia le tusitala o le tusia Eperu e whatatau I le toe fio whaalua mai o Iesu Keriso. O lana ulu matua le nā olo iai, o lo whaatatau ia Iesu. Le upu ulu matua I le whaasamoa, e whaatatau I le tangata na whanau mua. I whapena le whaawinga ina o le upu lea ulu matua. O tangata na mua whanau I se whanaunga. Tātou te mawai foi, okay, o le taimi, e whatatau I le taimi na whanau ai le tangata. Ai, I le whamatala ina o le upu ulu matua I lona upu e leni. O le upu e leni, o le upu lea prototokos. O le upu e leni, e le whatatau I le taimi, ai whaatatau I le wha silisili ina o se tūlanga. So, a tātou mata lai le upu ulu matua, o Iesu, o ia o le ulu matua. Whamai le whaitau o tātou le tai ale nei, whamai ua whaapea mai foi o ia I lona toi au mai o lana ulu matua I le lalolani. A tātou wāwa ai le upu ulu matua, o le whaasa moa e lata ne ai le whaamatala ino le wino le upu e leni, o Iesu ua whaasilisili ina lona tūlanga. Be whaasilisili ina o ia I mea uma. Tātou te mau le whaamaoninga I le kolose anga nam tāpu mua. Whai upo skul male nima, e iai le whaitau whaapea. O ia foi ua tusa ma lea tua e lewa aia, o le ulu matua, o mea umalava ua whaia. Ai manatua, e leo Iesu na mua whanau mai I le lalolani a. Miliona tangata na whanau, whatua o I le whanau mai o Iesu. Ai o I e whaamatala ina ai le wingo le upu ulu matua o Iesu e silisili. So se tasi na whanau mai a. A lea whamai whai kwa suma lima kolo se whamai o le ulu matua, whamai o ia foi e tusa ma lea tua, o le ulu matua, o mea malava ua whai. O Iesu e whaasilisili ina lona tūlanga, I mea malava matangata uma. Praise the Lord. So maua mele ata o le winga o le upu ulu matua. So, a tatou whaita wina la le whai upu le tai au le nei, ua toe whapea mai foi o ia I lona toe au mai o lona ulu matua. Lona winga, o lo sauni le atua, e toe au wina mai le ulu matua. Le whaasilisili o mea malava. Oi, o Iesu Keriso. Lea lai whaatalitali e tātou le tai au le nei. O lo whaatalitali tātou, I le toe a feel mai o le ulu matua lea. Le toe a feel mai o le whaasilisili lea. I mea malava I le lalolangi, I le langi malaloifo le lalolangi. O Iesu Keriso, o ia o le ulu matua. O ia o le prototokos. Praise the Lord. So, a tatou whaatalitali la, whamai le upu le fionga pa ia le atua le tai ale ni, whamai e o I angelu, whamai, ma ia ifo angelu umalava a le atua ia te ia. O le alinga luenga angelu e whaipe ato ia fio mai le ali whaola, whamai e ifo I lato ia Iesu Keriso. O lea, o le lato tapua inga, o le lato vi inga. O ai au auna I ai angelu, mo na o le atua. A lea le whamai le tala tusi tai au le nei, e silisili Iesu I angelu, a wae ifo matapua I angelu, I lona toia fio mai.
E taimi leni, o lo whaatalitali a ngelu. O lo whaatalitali fo i a ngelu le toe a wina mai o le ulu matua. A wa a fio mai le ulu matua, a fio mai Iesu Keriso, fa mai ona alea, ona tapu wa i leo a ngelu, I lona toe a fio mai. Sua le tatou tusi le whaalinga, e maua I le ata lea. O le ata lea tatou te tuli mataia, a wā o le ata e tau mai e ata I tatou, le fōlinga o le langi, pe a toi a fio mai, le ulu matua. Iesu Keriso, le o silisili I angelu. Fa mai le ata o le langi, pe a toi a fio mai o ia, fai tau mai whamalmole fai pe suma tasi anga I suma wha, ia, nā ui loa atu fōi, ma o whaalomo I leo a ngenu e toa tele, o e o whaatari o lio I le nofo a li, ma le leo o me ola e wha a toa ma le autoe ina. O lola a tau whai tau a whai ua mano ni mano, ma afe ni afe, o lo wha be atu male leo tele, wata tau lava le tamai maa moe, na whasia ina ia tuina atu ia te ia le mana, male oa, male poto, male maalosi, male whaaneenga, male viinga, male whaamanu. Na o whaalono foi mea uma na whaia o le langi, male lalo langi, malalo ifo le lalo langi, ma mea uma foi o le sami, a toa ma mea uma o iai ia mea, o loo whape atu, ia te ia o le tia I le nofo a ali, a toa male tamai maa moe, le whaamanu, male whaaneenga, male viinga, male maalosi, le whaavavau lava. Ona whai atu lea o me ola e wha, amene, ona whaapa ua I leo toe ina e toa lua fulu male toa wha, ma ifo atu I le soifua, e whaavavau lava. Le ata le nao le tapua ina angelu. Amen? E silisili Iesu I angelu, a wao lona vi inga, e ifo mato tuturi ai angelu. Lela o tatou ai le ata o mea, o lo turi mata ia le tangata, kerisiano a. Usu mato whawhine, whamalosi le ni tai au a. Tele o talitonunga e te whaalongo ai a. E whaalongo I o talinga. Tele o I tuanga talitonunga foi, e heo o lava I tutono e kalesia. Whame, oh, Iesu o le angelu. O Iesu o se tangata lelei. Ai o te tau tino atu ia te oi le tai au le nei, lei e silisili Iesu I angelu. Ai sea, leo o tatou ai mua, ua avea o ia malealo o le atu. Praise the Lord. O ia mai le vavau, le atua lona lua o le peresona o le ainga atua. Ai whamai ina ua whanau ma liutino tangata o na avea lea o ia o le alo o le atua. Praise the Lord. Amen. Lua, e silisili o ia I angelu, awa, e tapuai ma vivi I angelu, I lona toe a fio mai. Le whamai ele whai tatou whai upu e ono le tai aone nei. Whamai, e whaapea ona toe whaahali mai, lona toe au mai o lana ulu matua ile lano langi. O lo sahuni le toe awina mai lona alo. Lona alo lea wa ia te ia le suafa, e sili suafa umalava. As we read the ending of the final point this afternoon, is that there's 5 parts in which Jesus is greater than angels. We'll look at 2 today. The first one is that he is greater because of his title. His title is the Son of God. That's such a cool title, right? Who is Jesus? He's the Son of God. Amen? But 2, the second reason why he is greater, superior to angels is because he alone is worshipped. When we look at verse 6 of the text this morning, it says there, but when he again brings the firstborn, the again there that we have, it says, but when he again is referencing to the second coming of Jesus Christ. It says, but when he again brings the firstborn. When we look at firstborn, we as people, we think, oh, firstborn, yeah, that's usually the person that's born first. But the Greek word is prototokos. The meaning of that word is that it's a person of superior position. So Jesus, that's the correct reference of who he is.
He wasn't born first in his humanity, but when he was born, he was the best of the best of the best, right? His position was superior to all who came before him and after him and those in the future. Because it says in Colossians chapter 1 verse 15, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. He is the prototokos. He is the superior of everything. But in the verse 6 for today's verse, it says, but when he again brings the firstborn into the world, when God prepares to send Jesus back to this world, to his inheritance, remember, this world will be his inheritance. Old world will pass away, but the new world will be his inheritance. When he comes, what are the angels getting ready to do? It says there in verse 6, let all the angels of God worship him. Why is Jesus greater than the angels? Because the angels worship the Son of God. Praise the Lord. The angels worship the Son of God. We just finished reading in Samoan a book from Revelation. And in the book of Revelation, verses 11 and 12 of chapter 5, it says, then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain, to receive power and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. That's why Jesus is greater than the angels, because the angels will end up worshipping him. Praise the Lord. Amen. That when Jesus comes again, that when God sends his Son, the angels get ready to worship. And this is what their worship is. Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Uso mtofafini. Olitatu mtaakule na letaya olingina. Ua faapea ona silisili ese o ia yanyeli. E pei ona sili olona suafa. Ua maua iola. Jesus is greater than the angels. We've looked at 2 points today. The next 3 will be next week. But let's look forward to understanding what is the Hebrew author trying to tell these readers. What is he trying to tell us? What he's trying to tell you and I, and anyone who's listening, there are many belief systems out there. There are many people that are saying that Jesus was just an angel, that Jesus was just a prophet, Jesus was just a good man. But we're learning from the book of Hebrews that no, Jesus is actually the Word of God. He was from eternity. Jesus, born in his humanity, became the Son of God. But he was always there. Jesus is not just an angel, no. He's far greater than the angels. Why? Because he is called the Son of God. And 2, the angels will worship him when one day when he returns. Praise the Lord. So we look forward in anticipation to that day. Amen. La tatu talo whāwao mai e upole ni te talo e avea lava maau lava te talo. Tatu te talo. Tama whawhetai tele i lau upu o whalomo le silisili ese Iesu Keriso Amen. E silisili oia Ilona suafa. E silisili foi oia. Ilona viina. Tama. Awhetai ilo manatu mai. Ia te ao. Tangata anasana. O whalomo. Nei. O talitonu. Lo wola. Tuina atu. Mooi. Whawhetai tele tama. Lau upu. Ua avea. Sulu.
I o vai. Mane malama lama. I o wala. Ole vi ina. Fo'i atu ia te oi. Nei. Maaso uma. E o I le whaavava. Amen. Praise the Lord. We thank you, Father. Thank you for your word. Again, we read and we just left speechless because Jesus Christ is superior not only to everything and everyone, but now we're seeing that he is superior to the angels. And that he has the name that is above every other name, that he is the Son of God. And that he will be the one that the angels will worship, and all of heaven and all of us at his return. So we thank you, Lord, for your word. We look forward with anticipation next week. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.